Ka distrik Ribohoi kam tamagatan nungpo kana para kelamat gejing shlei ke bana kapor syakapor. Bat kani kadai hari yang gejing hap slap ke bana kumbashikenta ne arkenta. Bat kani lekeno bakadai hagitan ke bajatang nomor gejing membiang ginala bantuat ke Mereka ka kiupan ban ki surok bat bujing pat iginorit nang wan bat ki kali ke bayat leng ba kani ke surok ba. La ban kedo bagatan nungpo malaka senam ke Jumat dengan gejing jashlei kam tam ha ka ayom liur bejuru slap. Bat bujing akipat ba nong len wan bat ki kali ke bejupanan kam ya ke service lane. Balashna no do bashna ya ke surok folian ha ke district. Haga santarik unailar kejing shlei kalaja kalat Bethany Hospital ter syaduk kalat jangka school Alpha English Higher Secondary School barakatha nongpo proper. Haga balasakiru babon teli gituk kila per halor ke bagi kena school kelamat jeng banjam na shiliang ke surok bad hab ban penankam ya kejing kernar banlat na ke Haga than churum nongpo kejing shlei kalaja na do kesnong mausmai katway mer kandai mer baridwa bat kiwai benta bat ketaru ke surak National Highway Balai Puhnyo bat pentut ikalit kawan kipat ba bat kikali. Hagani kejing jashlei haga distrik Ribohoi la sakiru babon telig yeng breu bagi dukan kelamat kejing na kejing kieu jengko syagi benta jeng yeng bat kidukan. Ladau ni uslap udang ne asakumba ar ne laikenta ai imat ko kesenang kieu bat laru wat banta bihikat tu kani yeng breu bat kidukan kibadan harut ke surak ba National Highway Bahenrio. Namartar hadu belasaki hagani kejan med lai ibuk kelas sedang mandrong sepok kidukan bat kot ru hadu jan sengkai ya ki katukan teli ki yeng breu.